Zdravo dragi moji i dobrodošli u moj novi video. Danas spremamo mini kuglofe. Prvo će nam biti potrebno sastojaka 100 g margarina ili putera sobne temperature. To ćemo da izmiksamo sa 100 g šećera. Kada se to sjedini, dodat ćemo 2 jaja i onda ćemo nastaviti ručno da miješamo. Kada smo sjedinili i 2 jaja, u to dodajemo 2 deci mlijeka. Dodajemo polovinu peciva ili 1 kašičicu. Dodat ćemo malo soli, kao 1 prstohvat recimo. I dodat ćemo 200 g glatkog brašna. Sada ćemo to sve da sjedinimo. Kada smo smjesu ovako sjedinili, sada ćemo dodati od 50 do 70 g sjeckane čokolade. Vi dodajte koliko vi volite, naravno. Možete koristiti i bijelu čokoladu. Sada ćemo da pripremimo kalup u kojem ćemo peći naše kuglofe. Ja ću da koristim ove mini silikonske kalupiće. Vi možete da istresite u jedan velik ili da koristite bilo koje kalupe u čemu ćete peći. Sada ćemo sa ovom hvataljkom za sladoled da punimo naše korpice. Ako vam se nešto prelije na kalup, obavezno obrišite kako ne bi došlo do prigorjevanja prilikom pečenja. Ja neću kalup do kraja da napunim. Ja ovom prilikom moram da se zahvalim svojoj dragoj Ljiljani, jedna divna osoba koja me prati od početka moga kanala, koja je se zabrinula malo za mene što me nema ovih dana. Imala sam nekih malih zdravstvenih problema, tako da smo riješili i vraćam se naravno. Od ove smjese ja ću imati 2 ovaka kalupića. Ovako, kalupiće nosimo da pečemo na 180 stepeni 20 minuta. Za ove druge kalupiće za smjesu koristit ću ove malo tanje kalupiće, kako ne bi gubila vrijeme da ih pečem sve jednako. Njih ću malo onako samo sprejom. Su oni dosta tanji od ovih. Ipak će mi biti potrebno i ova druga dva što su preostale. I ove kalupe također režem da se peku na istoj temperaturi. Ispečene i prohlađene mini kuglofiće sada ćemo da prelijemo sa čokoladom. Ja sam pripremila 100 g čokolade sa 2 kašike ulja i sa time ću malo da prelijevam kuglofe. Možete pustiti da vam pada i preko. Ovi zapečeni kuglofi su iz crvenog kalupa, a manje zapečeni su iz onih mekanih. Dekoraciju možete po želji. Ja ću da koristim malo čokoladnih kuglica.
Evo, dragi moji kolačići su završeni. Nadam se da će se i vama svidjeti recept i da ćete isprobati. Veliki pozdrav za sve vas i hvala vam na podršci.